Voin hi August ni som pani sang ni som ni pakhat ni nga ni ania. Mizo Official Channel thir tu le ngai thla tu zong zong te chi bai ve kole. Tun tum chu social media lama lar tak electric bill sang na tuk chung changa mithiam te thu zia thlir ho na le Mizoram Consumers Union press release te kanon share chuak don ani. Khonga in comment lama he mi chung chang hi kan mu dan le ngai dan te ian soi ho te ang. Ama saberin Mizo o Newsian Bulian tran te ang. Tunlaya social media sang sanga le Mipui zinga soilo takchu electric bill chungchang ani ome political party te point press release te an chu azela chunga te chuan July tha electric bill chu asang uchuak ti te meter reading lawa bill ani ti te ania power an electricity department point an soifian at po anti chuak to ani electric bill chu manzat inang po kumhluya chuan atam masang turania achan chu April ni khata tanga Mizoram Sarkarin electric man manati san wangani nikumain bill chu alo bera za somni point paruk pariati na sang turania chu mi om zia chu nikuma electric unit zachin chu za zela somli panga point pali panga ti sanania chung konol pui electric unit zachin mangthin tan chuan ama a cheng thum le poisa som thum ni thin kha tu na chuan cheng li le poisa somria ta arong kai ta dor mayani electric bill ti sanani reng rengin Sawrkar department chuan a hlok na tur ngai tuin Mipui tam berin an choi tur an man tlang pui bera are ta sang ji ani chu tiang de upok chuan city bus chuan man fair po bus nei tu da siam ani tlang puya mi an chuan tamlai stan 0 atanga stan 3 na vel chu amana sang thin electric po chung tinin an man tamlai ber hi asang ji a thin ani electric man ti sanani reng rengin department in anan rota chu Joint Electricity Regulatory Commission JERC an thlena JERC chuan Mipui ronna public hearing an nei thina ma se hei hi ahming mai ti la tu huwa thuma ani em lawang chumo public hearing chu Mipui hnena puan zana tha po om ngai lo ti la kan soi sual om love he tiang public hearing nei don chuan zau taka media sang te man sang te man choi advertisement po chua chuai tur ni om takania ma se aruk ti mai tura nei ani thin ni na lang he hi a fel lo hle tin public hearing a chuan Mipui lama tangin electric man ti punchu nialna po na saviau ma se asot chiam lo moti mai turania electric bill chu tu ta chu mihring ve bokan nia ti sual chang om thina ma se han complain in bill pe phot ro te an tia complain na bill pek phot chu mak tak mai ani tu sarkar a po electric man apung thin Mipui point supply that chuan an phun viau ngai lem lo mizo te chu heti lama chuan fel takan ni tun tu ma hian apun na tam dewa baga covid-19 na wangin Mipui an har sa ema chu lo le chuan meter reading lawa rin thu bil ania chu tak chu soi sela kaina lai chu ni mai na lang power an electricity department lamin lockdown na wanga Mipui lamin electric mang tamjok anga an soya bill tam justify an tum ni lang chuan Mipui min lem lawang tirinom thlasik lai ani lo nen baka tun lai power supply om lo jingin a om lo tamzo kani soita kangin khovela lockdown rei bera Mipui engma sumlak luna an nei lawa chu tiang ani laya electric man ti sanzo klatte rin thua bil siamte electric supply om lo chang tamsi te chuan Mipui ru atina ber mai ni in alangani Mipui sarkar Mipui tan asiam sarkar chuan Mipui phurit siam ain chok khun ani e tuna chuan Mizoram Consumers Union press release hian share chuak teang Mizoram Consumers Union headquarters Aizawl date 11th August 2021 press release Mizoram Consumers Union headquarters roi tu te chuan tun hnaya electric bill sang chungchanga honorable minister PNE hnena ni som pani thlasari sang ni somni pakhata lekha an thelu to bozuin consumers ten har san an to chungchanga pulal du zuala sailo engineer in chief PNE le officer lian palite muin a office chambara income na nei ania electric bill chungchanga consumer iowa an thu thlen te thataka lo dong songin consumer te hria turan huai mi te hi chu ani e pakhatna tun thani thum chung bill sang hi achan ber pakhat chu April ni khat sang ni somni pakhatarang khan sarkarin tarif eng chit man thara manga eng chit man hi domestic bika
za zela somni pathum point pasaria ti sana nia hei wang hian eng chhit man hi tun hnaya san chan pakhat chu ani panina tun total lockdown chung May June July hian meter reading la ka ni lo wangin JERC regulation angin February March le April thachunga consumer tin te unit consumption chokrualin provisional meter reading bill hi siamania hei hi arret thara chu ta ni wangin bill san phani tin provisional meter reading hi actual meter ai sangemo anniememo ani chuan bill ron kalya siam remanianga kan unit consumption dik takpek turati ani pathumna kan hriat thewangin electric bill then khathi chu diktok lo om ngei ni hriat ani thu soilan ania bill sang hi chu en non vek turin MCU chu anangena hetia soyani nuwa hian bill sang le diklo ni hria lungoi lo te chuan mani SDO te hena ni som pasari thariat sang hi somni pakhat ayat lai lawa zia ka thlen vek ni se tin bill complaint chin filma chu bill hi pek ri lo turani tin SDO tin te hi lo en felpui tur hria tiran ni towa hetala lungoi lo te chuan electric forum ENC office a zia ka thlen turani complaint copy chu Mizoram Consumers Union office a pek ve turani yang palina consumer ten kan bila unit consumption zat le kan metara unit chuak zat khaikin compare na chang hriela kan unit manral man dik takani chuan consumer chuan bill pek kan hre lo thu Mizoram Consumers Union chuan soilang bok ani tin pusilal dong liana General Secretary le President ten an hming an sign ani electric bill bi chianna larin chana warte electric connection hi mipuinol puiman domestic LTE ania atlang puya kan lo hria dan chuan za zela somni point pariat pakua ti san nia bill reng hi kan unit man zatranga chu dana chuan pakhatna unit zachin red pahnina unit za pakhatanga zani chin red le pathumna unit zani pakhat le achung lam chin red ti te thenani ti chuan Joint Electricity Regulatory Commission hian fingvervek takmain unit zachin hi ama ain za zela somli panga point pali panga lai sangin ron bituk ta chat mai ni ti chuan chung konol pui electric unit zachin mang thin tan chuan ama cheng thum le poisa sum thum ni thin kha tuna chuan cheng li le poisa som ria ta arong kai ta dor maya chu mi om zia chu ama ain za zela somli panga point pali panga in aron to ta dor ti na ani unit za pakhata tanga zahni le unit zahni pakhat chunglamero chete za zela som pali point panga pariat le za zela som pakhat point pathum pani chawin an sana ti chuan an ti sana chhongthum slab 3 hi chorual average chuan za zela som ni point pariat pakua bor alo ni ta ani za zela som ni point pariat pakua hi average ti hriila heti aslab masaber za zela somli panga point pali panga a an han ti san chatta ka hian bil chu namai lovin aron sang don ta tina ani tekhin nan thlakata unit za somni vel mang thin khan ama chuan cheng zali somni paruk an pek thin kha tuna chuan cheng zanga somko dai an pek angai ta a bil chu atam lo thei ta lo ni heti aslap masaber unit zachin za zela somli panga point pali panga ati sang lo hian aslap nu nung ber unit zahni pakhat chung lam mang thei chin hoi chu minei nung pa ngai tak an ni ngai dona anni te tan hian ti sang jok ta se minol puitan chun phurit ani hau lowang hetia fingvervek takmaya aslap masaber za zela somli panga point pali panga hanan ti sang dor mai hi mipuinol puitan chuan phur arit zual takzet don tina ani e kan media TV le chanchin bulam te po hian chanchin tharan puan don hian hanchut kil kel masathin se fia takami puilamin kan lo hria thiam theinan athango tang electric bill Mizoram versus Delhi PMC larin thanga electric eng kan chit ve tang to khan chit man hian san lama pan zela tun thla tang khan Mizoram sarkar chon electric chit man ati sang vele ta Mizoram in electric kan thar chuat lem ziele in dei lo zia chu mitin hriat ania chu tiang bokin Delhi a chuan anmamo zat an siam chuak lova assembly in Thandon khan Aam Admi Party pu Arvind Kejriwal kai hroi party chuan Sawrkar na an siam chuan electric bill an tin hiam tur thu le ni khata dakar somni pali chung supply an pek tur thu Delhi Mipui an tiama he thu tiam hi thil ti theilawa India ram politician zongjong chuan an ngai hilani kha in than result alo chuaka si somsaria Aam Admi Party chuan
si samruk pasari muin BJP in si thumle Congress ero anartelu kon thungani an sarkar phatatangin electric bill tin hiam turin Chief Minister chuan trana langala azat ve thok bill an tin hiam mai ba ka tun ma a electric in en chok na sa ve tak thin kha in en chok ngai lovin darkar somni pali chatlak mi eloin voin thlengen an eng ta ani hetia electric niang nar amanzat ve lai tloma an pe hi du tok mai lovin electric mang tlem chung ko pa ngai le chung ko sakhau taklo thakhata electric unit jani aya tamlo mang chin ten hena phei chuan bill an khon lo hrim hrima a thon vekin an man tirani Mizoram ma hian thakhata unit jamang king lo hi chung ko tamzo kan din ari nom hetianga pu Arvind Kejriwal Delhi CM le tho puiten unit jani nuai lama thlon an pek chung ko hi Mizoram ma electric connection nei zongjong aya tamman niang Arvind Kejriwal chuan heteng hian Mipui ma thu asoya tunma Sawrkar na siam thin tu party dang angkhan om ve du ila chuan voina hian electric bill hi unit za zela cheng khata ti punani tur thu puang ta ila electric company thei lawm awangin ka office a cheng vaibel si sangtel kengin an local ngalang ma se ka party chuan chu tiang chu kan ti thei ve lawa keimani mi mal hlok na le party hausak na tu lam ringot ai chuan Delhi mi puite phur ri ti jang khai sakhi kan din chanani ti na soi Mizoram in state kan huatangin voin thlenga electric thar chuna tura sum kan sen to zongjong hi pu Kejriwal Delhi CM anga eruk na le hlemlet na telmi lo man ni sela chuan Mizoram hian electric man sen lo kan thar chuak to ngei na rinom tuma in dem boilovin tuna tang chuan Delhi sarkar anga sarkar tha kan nei zel theinan trani la zel to angu post ma salama party dang thalai te press release kan puang to a tuna chuan ZPM thalai te press release mang hian a hnuian khar teang August ni som pani sang ni somni pakhat khan ZPM chuan tun laia soilar tak electric bill sang chungchanga lekha power and electricity minister hena an thelut minister puarlal ziliana jin hlana nia a personal branch sa an theluta hemi chungchanga ZPM press release chuan lekha theluna pu PC vanal ruata general secretary chuan electric bill chungchang an ngai thu tak thu te soin Mars ni ni khan JERC in bill chungchanga soidu anei te tan hun a hon khan ZPM chuan an ngaihdan an thlen ani atia hripuya wanga sumle paya har sadakan to wangte distribution loss za zela somparian Mipui choitir le power leina sanbel si lawa Mipui torthir tumna an du lo thute bill ti sana hun lo an ti thute lo soi to ani hetianga kan du na le Mipui ma kan ngaina chuan omzia nei vek lo ma se za zela somni point paruk pariata ti san JERC chuan relta a Mizoram sarkar rotna za zela somsari pangai ro hnolani ta ni ati pu PC vanal ruata chuan Mipui din munenin power man man ti san shim shim mi hun lo kan ti wangin April ni sari sang ni somni pakhat khan vana pa hol tuala lungoi lo na kan lan tir ngala Mipui tai rokle tur chuang kanom to lo ani ati heti la hian July tha electric bill chu na sataka adang lama wangin kan zir chianga sarkarin hrileng chuan lama metar en lawa bill asiam mi hria thiam har kan tia sarkar hian Mipui za lovin anam nu hlenin kan hria adu tan office a complain hun hon hi Mipui laka inven na social distancing bo chi theina ni wangin Mipui tan him lo hle kan ngaya chu wangin tuna bill thar ber his kan sela dik taka siam le turin kan nge na ni anti ole khati jongkha tunlaya electric bill sang chungchanga mithiam te thu soi kan lor khom theite chu ania hen thil kan on bua sai chan hi rore lai party kan soi chia tumna ngor anilawa Mipui ten thu dik tak kan hriata kan beng war theina na ron buat sai kan ni ti min hria sakdonia Mizo Official Channel hlir tu lengai thatu zongjong te in zawaya chunga kan lome